Jaipong ahitialong special rongamay kipadopon. Borjan constituency BJP party asaihem kimi kiki ponchi aphan Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar ahin pen long e kisompon. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulida Mohang Kalitang Bidya Sing Lekthe hem kahumri dam. Fuloni Higher Secondary School along Usuka Song pen free coaching mati akejoy pen lokethan ponchi aphan kachisik Dog mukak long kam teron akumi along UKY tumpen Kalitang Bidya Sing Lekthe aphan kachikimo pon. Kardong pini neli berthan bangpi sami promela timungpi non bertang tonpen arjiponi tha. Pini phaikoni ni phaingkra troxy arni Jaipong ahitiano langsomepi development block lapente langhin vidisia tum cherapti topen special rongamai kipadopon. Labangso special rongamai ada porphai Cresia pormolom pensi mai pangchingpon. Langhin constituency abarim videsi chairman Krishna Mohan Basumati pen kachiripon amailong langsomepi development block jei hingchong terang ahin pensi alui pachinipon. Anparta maiki phalam theta clardak pen pachinipon. Pini labang somailong langhin vidisi chairman Bir Singh Timo Jaipong MPHC amaipu Samsing Rongpi Jaipong Lems maipu Hemari Teron langsomepi development block pen gram sevak sidhan Rongpi Mina Ronghangpi GPC Mamtas Khatun JE Hingchong Terang Anparta Ongdung Manpeng Kiduatumta Chitong Nurinti Pini bang somailong social audit mate kidam tanga session Surini Rainkoroi Lapen Surinira incorresi Lapen non kikibom Surinira incorresi Lapen Surinira incorrehini angbong kopi konatsi Saikiklem kichok chema anparta kopi athisi kipatang pon thekhedet ma puapudak sitame chethan jimun pedopot Lapente non kibangji asengkana farman kopi koson kiklem kedam pon pensi sayamo kipawang mate rong araratum alikilong ponjimapu haihueram the sitame jingwai pon Halapu non nangkileji mati jonga chiklo malom pen ke sorkar pen kiron pona hemso askim sitame saikiklem kedam ke pangcheng ponpo lasi kadu kave araratum kedo an sitame kachuklim documents bank account Aadhaar card PAN card voter ID haihu jisikrinti non puta vidisi chairman pen lamthi Jaipon News report Karbi Daily News Pini phaikoni ni phaing kora troxiarni Borjan BJP party asahem kimi kikimpon Pini phaikoni ni phaing kora troxiarni lakhai inkora isi Borjan BJP party asahem kimi kikimpon chi aphan Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar ahin pen longi kisompon Bangswahut Cherabdun Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar Bokajan LA BLCC Chairman Mangal Singh Hanse Lapen Abarim EM Jiwan Chandra Pathak Lapen Kiongdung Party along Kachirabdun abang phiatumta Chitong Nurinti Kachitongdun alhuiatum kedo anaphan Borjan BJP Mondal Committee atum pen man kedo Karbia poho pen archopon Lapen Puthot Bangswalong e kisompon amai pajut pen aphit Borjan Party asai malong Puthot BLCC Chairman Mangal Singh Hanse aphan Saha Prabhari Borjan aphan Mongol Singh Hanse aphan si arpu piponno Hidi pipen Wilson Berry Reports Karbi Daily News Tongdun lapen kado kabe Borjan along Borjan Committee atim men chenglok pini morcha nerkep Apresena Secretary pen chenglok pini BJP phan kekroy BJP kiklem bangpu bangpi tom anda mi pini labang so New York kesom along mesen mi pen pini labang so Borjan Mondol Parmana phan labang so office New York pini nitum dak je party along isi asong lo polo dang ideology principle kado kabedo labang so teng penili phan pini state committee atum ba district committee atum ba central committee atum kopi manili phana pin khateng party aron kosoma ke claim kedam najila so teng penili claim ponsi pini labang so Borjan along ke mesen labang so Bharatiya Janata Party ke bang jilang labang so MP election phan mesen ben labang so ke hayang the ke palong je phanili unan boriji katen kado kabe pini labang so na kachara na kachitu dunia phanili Borjan along Constituency President Secretary Ben Tenglok BJP ki Kroy arara tu manan samini di choli report laben thu pini anu se pini labang so kachuru ponji nili ning ke hang bangala hello pini labang so nili phan karcho mai ke paman pon labang so
borjan konstituensi pen labang somondo la presiden pen jenglok pini tim doan nili phan ninga klong pen labang sonang kideng pon nili alang tum phan churu cerap situ pen si klembo la pen kibang jilangan stami pini BJP asong pen kubi mana pen kala soteng pen nili klembo Nijang Karbiang long Jing Tong MSC constituency arlo Jaluk Langting Rong Kangnang Lekthe arong mate Karlityang Bidya Sing Lekthe hem Karbiang long Autonomous Council CM kahumri dam Nijang Karbiang District Kaparlo Jingthong MSC constituency Kaparlo Jaluk Langting Rong Kangnang Lekthe arong mate Karlityang Bidya Sing Lekthe hem Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tulidar Monghang napen Ari Sangwatum patumi phaikoni ni phai ingora trok arni kahumri dam Karlityang Bidya Sing Lekthe inut longri longpat kiraya bangphu mate Karbiang long alongri kaching hon pik abangphu apotsi Karlityang Bidya Sing Lekthe apan Karbia khiano belopusi Dr. Tulidar Monghang CM Karbiang long Autonomous Council ruarang no pachithak pono lapusonsi mukro along tami nogbe Bidya Sing Lekthe akumlin kasemar ponji apan sitami sayamo dengpon popusi Karlityang Lekthe apiapo anparta adonara batheng lamchak chipi ponlo Anpartame Karlityang Bidya Sing Lekthe ahemasora tuma phantami vorengavar sai pipon ve popusi lamchak chipiponno Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tulidar Monghang nonapor kachuning ni pon laki nonlapuson mekri meklang kidu kisung ki phuahut chisorsa sedet pen ningdukra petpen sayamo dengsi ningchingdukra pet nang jiwa porlo lasi Karlityang Bidya Sing Lekthe Khea nope ahema sorki sungi phuahut partialang pupedet pen ansuse akkimi asai ki claim chia phansi Karbiang Autonomous Council CM pen chuning ripono labangso kahumri along HAD Minister Jogen Mohan Rup Singh Teron MLA Shraban Telenga MSc Het Singh Rongphar MSc Local MSc Avijit Kro Deputy Commissioner Krishna Barua Lapen Superintendent of Police Abarua tum chitongdon si ningduk pen Karlityang Bidya Sing Lekthe aphan arnama hirjume hangpisi jomrong me kidodun long pameji aphan arnama rong pilo dongka mukam pen humson be report Karbi Daily News Karbiya thonglong belo alang lije Karbiang long thingpi thingprang laso kerai kom anok bil alang li laso pil theipen jedam nangke alang li jongjung ali pan gali Karbiang long laso marap thingpi thingprang kapawir wede dia phan alang li kerai ko manok be lasi alang li la sopil theben pini ke tamnang jui abang ke tum Karbiang no Autonomous Council mate tim Karbiang no pente ningduk pik la ben alang li kharjong siningang along ke dome ke thak mi ya phan hempum krang ida sing ya phan anam hiu jumi hang alang li phan tong sokot pen lak potangka CM degli panahin pen piglo Assam government benta lak po piglo ben forest department benta lak pig khaya nok bepu hok bonsi alang lipan forest department ke doan pen la pen ke police atum phan hangsi alang lipan hile kaman pen si alang lipan man peng pidum no lapen alang lipan hili apsi kharjong siningan along inkir air pen kapidu je phansi Karbiang Autonomous Council pen hili pen si alang lipan archu pon forest a department tum lason ki claim abang kubang pie tum phan Karbiang Autonomous Council pen hili pen man peng kipi chewoy ho kibi ke kecheng silo Fuloni Higher Secondary School along Usuka Songpen Free Coaching Mate Ake Joypen Lokethan Monjiaphan Kachisik Pon Fuloni Higher Secondary School along Non Kevangji Phaikoni ni Phai Grasir Gap Arni Urmi Arni Pen Ingdeng Gap Mate HSLC Asalang Kipidonji Asamaratma Phan Ake Joypen Lokethan Ponjiaphan Usuka Fuloni Regional Committee Klembangphu Jirsong Tok Bipen Chipatir Biponsi Fuloni Higher Secondary School along Lothan Mangatumpen Kachingmai Kipadodam Labangso Kachingmai Kipadodam along Usuka Central Committee Pen Maiphu Bibison Teron Kongchunbang Jintu Hajarika Tumsitami Chitongnon
Phaikoni ni phai ingora sirkep urmiar ni pen ke ake joy pen coaching than po pupusi pherang kya theino usuka mai phu bibison teron pen nangpachini pon Labangso free coaching phuloni higher secondary school along ke than ponjia puthaki isi mesena lam no pusi than banga tumben sitami usuka song aphan kachuro pajirpon Labangso free coaching along subject phoan pathan ponji pusi pherang kya theino ningje pon phuloni ben mirjing han se report Karbi Daily News আজি আমি ফুলনি হাই সেকেন্ডারি স্কুলত আমি আগন্তুক 2023 হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা যিবিলাক পৰীক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকক বিনামূল্য পাঠদান গুভ আৰম্ভ আমি কৰিছো বা আমি ইনোগ্ৰেট কৰিছো ফ্ৰী কোচিং কাৰণে আৰু আমি আশা কৰিছো এই ফ্ৰী কোচিং যোগেদি বা এই বিনামূল্য পাঠদানৰ যোগেদি আগন্তুক যিটো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা যিটো পৰীক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ ভাল ফল আনিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা তেওঁলোকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আমি আশা কৰোঁ হিন্দী আছে ইংলিছ আছে সায়েন্স আছে আৰু ম্যাথমেটিক্স আছে শৈক্ষিকভাৱে পিছপৰা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ শৈক্ষিক উন্নতিৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ লৈ আহিছে আৰু আজি এই নতুনকৈ যে ফ্ৰী কোচিং ফৰ দ্য এছএছএলচি কামিং এছএছএলচি এক্সামিনেশ্যন 2023 ষ্টুডেণ্টৰ বেনিফিট হোৱাকৈ উপকৃত হোৱাকৈ তেওঁলোকে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এইটো আচলতে তেওঁলোক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ সাধাৰণ দুখীয়া মানুহবিলাকে যোনবিলাক প্ৰাইভেটলি তেওঁলোকে টিউচন লৈ কৰি তেওঁলোকে যোনটো পাঠদান কৰিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকে নোৱাৰে সেয়েহে আমি এটা নগণ্য হিচাপে আমি উচুকা তৰ্খৰ পৰা ফুলনি ৰিজিনেল হৈ আৰু আমাৰ ফুলনি হাই ছেকেণ্ডাৰী প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ সহযোগিতা লৈ আজি এই ফ্ৰী কোচিংটো হাতত লোৱা হৈছে আশা কৰোঁ অনাগত দিনত ভাল ফলাফল কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ কিন্তু পৰীক্ষাৰ যিমানটো লোকে সুবিধা হয় পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে লোৱা হ'ব বুলি এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰা হৈছে অনাগত দিনত এইটো সময় ওপৰত ঠেৰি কৰি ঠিক কৰা হ'ব Phaikoni ni phaingora trok arni arnikang samapor Mahamaya constituency kaparlo dogmukak longkam teron akumni nalong Karlitang Bidya Sing Lekthe aphan United Karbi Youth Association atompen kachikimo pon Karlitang Bidya Sing Lekthe aphan kachikimo pon along United Karbi Youth Association President Chari Rongpi Vice President Binon Ingti Secretary Hamson Ingleng lapen Monus Terang Sonit Timong lapen alang nitum Klemra pen abang phuatum pen chilangsi Karlitang Bidya Sing Lekthe mukro along apran ke dam joya puthak ningduk chipisi chikimo ponno lapen nontong sikot pen Meghalaya border along kedo anak Karbi atuma phan Mary Hingpen kijunalang anparta kachilanga towar piponang jipusi UKYA President Chari Rong Pipen Karbi Anglong Autonomous Council CM to leader Rohang aphan churing ripon lapen nonapor soluk sodaga tomon nangpa jap long leda jia phan sitami kethegeding lapen bidisore kedo atum un anpen alam ke pang samdun jia phanta chuning ripon lapen Karbi Anglong along ni laki lasi anutina bang phua bang phiatum anta cherai kom dun veknangji anparta adoe hoyalong kedo Karbi araratum aphanta ilidum cherai kom dun veknangji lapen Karbi Anglong along le aphan masap sota bang nang pachirai long le det nangji puta UKYA President Chari Rong Pipen Karlitang Bidya Sing Lekthe aphan kachikimo ahut ninjepon anparta CM Dr. Tulidar Mohang pen along tinamai long kaning jever alam the chujeng ba jirta banga phan longle pitek thepu asonsi UKYA President Chari Rong Pisitame Karbi Anglong longle ke give and take policy along ke kaikya mata chidon dun dekhe puta UKYA President Chari Rong Pi ninjepon dokmoka pen Ran Rong Pi report Karbi Daily News Tim Karbi Anglong mate alang lisa Dr. Tulidar Mohang sitame ala dakbang la litum Meghalaya pen la Assam border issue bang initiative kenji phan tapen mate la safety protocol bang immediately alang liklem nang pola pen hala dak ansu se pa strong ji tapen hala dak kopini kadure son do ta hailomine thima hala dak ke Rongphar sai klem bang phobang phi tuma khai tumyong si la son nang klem bom polote ituma khai phan ge bang nang cholang rop ta dopo la pen de isi itumbang kichiri kinang sot ason si donang kokpo la si la so bangke itumta dojoy nang ne la pente itumta un an ke chisong nang ji la pen la so issue bang un an ke non paprap jin pen ke claim ponji fansi chuning riglo ilitum Meghalaya pen Assam border plus tami non bang ke jasimet pet bang ke lada ke Karbi Anglong along le pinak pol la si hodak bang ke nilitum bang ke
asap ta ki PG phan ke kroidun thek the la pen nili to masong UKYA pen ke la lo je hala dak bang ke strongly condemn lo alang li CM sar phan sitami chuning ri lo je hala dak bang ke non prabjin pen claim nang po la so afu thak bang ke la si mo ke bang ji bang ke la son pho phe nang po la pen dak nilitum karbeng long along le bang ke la pulo nilitum dak chujeng badjir sitami asap ta nitum pi thek the la pen nitum ke chisong la so la khai pharman la pen khai along le along ri long pat bang ke nitum la dak bang ke nitum arjap thip pen chisong ji